Lakhipuronline puthokchaba September gi tang 13 yumsakisha numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maruipa Pao Assam Laingakna Rajya Sigi Guardian Mantri Singh Hongdok Hongjin Tawkre AR gi retired DG amana aranba wafam thamlakpabu Manipur Police na yaningdaba phongdokre Pamdaba thodok sing thokpa thingnaba Manipur da numit phangani gi internet service thingjinkre Manipur ki Tampak ki mapam kaya da ngarangsu wakat kongsa chathaki mahiroi yangkhai gi matakta asoka panangkre amasung nunggi layeng da miyamna sakhang maikhang naraba Padmasri Laisram Nabakishor laikidre Hauzik mapungoi papau tabirase Assam Laingakna Rajya Sigi Guardian Mantri Singh Hongdok Hongjin Tawkre Anoba Hongdok Hongjin asida Mantri Ranjit Kumar Dasna Karingbanj Dubri amasung Bongai Gauki Guardian Mantri oiragani aduga Kasar amadi Hailakandi jila gi oinadi hanagi Guardian Mantri Jayantamalla Baruwana adumak Guardian Mantri oikigani hairi Manipur da Mitei Police Kuki Police haibanatana Manipur Police kauba ama leite haina Assam Rifles ki hanagi DG Lieutenant General PC Nair na phongdoki bo wafam adu aran bani haina Manipur Police ki IG Operations Dr. IK Muiva amadi IGP Administration K Jayant Kumar na phongdokre Rajya sida thokliba irang asida Manipur Police na kanglup naiba thabak tawba leite daita leina thabak tawramba retired DG amana asigi mo wafam thamlakpa laibak thibani haiki Manipur da drone bombing tawkiba leite haikiba dusu aran bani masigi matangda Manipur Police na chapchaba I paw phanglaba matungda mayek sengna statement thokiba laikhrabani haina ngarang Manipur Police headquarters da pangthokpa pawgi mifam atuda phongdokhi We want to make some very important clarification regarding one press statement by a very senior retired officer in which they say that there is no Manipur police but there is Mitei police and Kuki police. So we want to refute that because this Manipur police is composed of all kinds of community, whether it is from the mainland, it is from the Kuki, it is from the Nagas, and it is from the Meiteis. So there is no such thing like that, such statement that he has made, that it is an immature statement which shows a very myopic kind of mindset. So we want to refute that. And another thing that regarding the drone bombing matter, the Manipur police has clarified it on its official media handles very clearly, and we stand by it. Mana hai Manipur kenosida Maitei police katangai re hai adu aran mani odi koi kan yaning de si matang kida police is police ne Manipur da leba police mo Maitei yauri Muslim yauri ato pa Naga yauri Kuki yauri non Manipuri yauri loin yauri ma aduna we are one force says the community line da ethnic line da policing to gi question leite aduna hujiki high statement do koi yam yaning te adu koi strongly opposed to aduga reference amana hujiki akoina nahan kenodagi thengarai ba crisis da attack tori kase attack tori se koi drone season darga then sophisticated weapon season to we have se sakini drone phari ne koi recover tori bani then maduda kapakpa sophisticated ba rocket haitare rocket kapa itu rocket ki maning oi ba tail do koi recover tori bani bokai da basing masigi keno sing je koi loina press statement da loina release to ba atani nazu masi ni mamanga koi si mat jaga si mak da briefing to ka da koi na photo uli ni karam ba kulai koi phage ai aduda adu kuma me am do leina experience later ba keno mana ma masamoksu sauro force gi command to later ni bani adumaina hair pudu akoi yaning de strongest stand da koi madu refute
Manipurda hujik thokliba irang asina maram oiraga makha tana pamdaba thokdoksing thoktanaba lokatpa chaksil thorangki sarukama oina rajya asida ngarang September gi tang 10 gi nungthilgi pung 3 dagi hauraga September gi 15 nungthilgi pung 3 phawba numit 5 ni gi internet thingnanaba order thokre Home Department ki Joint Secretary Dr. Mayangbam Bheto na thokiba order etugi matungina athingba sina mobile data service lease line VSATs broadband amadi VPN service konsingani hairi amaromda rajya sigi oirakliba phiba masina Imphal East amasing Imphal West district ta ngarang ayuk pung 13 dagi matam kaktana curfew thamjinkhre aduga Thobal jila da su ngarang numit yungba pung 12 dagi matam kaktana curfew thamkhi Manipur da thokliba phiba masigi cheksel thorang lokotpa oina Manipur sarkar gi school sing government aided private khudingmak ngasi amadi hayeng haibadi September gi tang 13 amadi 12 rajya gi education loisangna makata na suti lautokre Makhal makha kaya gi khulai sizinatuna meitei singi mathakta miyat chatharakpabu yaningdaba phongdoktuna Manipur gi Tampak ki mapung kaya da ngarangsu mahiroi sing amadi miyamna wakat khungsat satakre security force sing amungna bathokpadagi mahiroi amadi miyam adupu tankhainanaba tear gas cell kamarom kapkhi thodok adu dangarang mahiroi yankhai gi mathakta asokapan nangkhi hairi Pragatisil Nagarik Samannoy Manch Silchar na silangduna yamlaba miyamna haukiba ningthokaba numita Silchar nursing toladagi rangir khari phawba municipality tax hengalakpa amadi miyamgi mayokta lokholakpa thabak thorom kayabu yaningdaba phongdoktuna sanglaba rally ama chatkre lupki president advocate Dhruvo Saha vice president Dr. Maimom Santi Kumar convener Hilol Bhot General Secretary Kishore Bhot amadi Sadhan Purkaisana Singwa Miyoi Singna rally adu da saruk jakhi municipality Mikhal Yangna Taubiu Mikhal Taudriba Phawba tax hengatpa yaroi nongmada ising anirak matam naina pigadabani Silchar gi lambi thong ningthina semjin gadabani haibana jingba kholaw kaya lauduna rally adu satkhi Milal amadi Maifagi lamjing makada Kasar Borkhola Dolu Bororampur gi number 58 Bororampur LP School da Maira Paibi Lupna Sinduna Nimitarani gi oiba Mitei Mek Tambi Takpi bagi Kuntrani Thoi Suba Thorom ngarang hudokre Thorom aduda Konthaujam Bimol Saram Herajit President Milal Assam Thangjam Projen President Maifa Maibam Sabiruddin Khan Achoibam Punsi amadi Khulakpam Renubalana President Chief Guest amadi Guest of Honor oina taista phamki Thoramda Maira Paibilup ki Gitarani Santi Balana Chingba Music Sarujaki Irengbam Bachuna Tambi Takpi gani hairi Joypur Maira Paibilup Lamyan Bahizam Irabot Ning Singlup Joypur amadi Maifagi Mihut Sing Nangarang Lakhipur ge MLA Kausik Raibo Lengyan Fi Yanduna Ikai Kumnakre Handak Manipuri Loan Bu Assam Lenga ki Associate Official Loan Oina Assam Assembly da Bill pass tawkibagi thakatpa phongdokpa oina Assam gi CM amadi Cabinet Minister Sing amadi MLA pumnamak pusu Lup Singna thakatpa phongdokhi Khongsat aduda Inguda Madhumati Athokpam Lakhitombi Posamam Premita Wahengbam Sanjoy Mangal Sana Wahengbam Surendra Seram Herajit L Ramananda Horendra Ranjit Nachingba Miyoi Singna saruk jakhi Khanganjaba ama Lagliba September ki tang 15 dagi Milal Assam na sinduna Mitei Mek Diploma Course ki admission hauragani Silchar Panchayat Road Central Water Commission ki manakta chathagata basida admission ki akupa marol ki tamak 7002413789 natraga 9435784041 number asida pau birakna bahairi aduga Sonai Larikon Kalibari dasu Mitei Mek Diploma Course August thadagi haukre tambining basingna 9435129372 natraga 93877555809 number asida pau birakna bahairi Nungi laying da Lebak Miyamna Sakhang Maikhang Naraba Padmasri Laisram Nabakishor Masagi Anaba Manamaram Oiraga Haukiba September Gitang Mapanda Laikhitabada RK Mission Amadi Bharatiya Dalit Sahitya Academy na Awaba Phongdokpa gi mifam ama Academy ki State Office ta ngarang pangthokre
लेखिदबा मतमदा मसागी चाही मरफु मापन सुख्रे लेखिद्रबा नबकिशोर मसागी मखाउदगी सेल पुथोक्तुना आसोन अना अवाबा तारबा मियोय चत्रेट के यांखैदा था थागी लुपा चामा चामागी पेंशन सुपिरमी फादर ऑफ हैंडिकैप हाइना सुमिंगथोल फंख्रबा पद्मश्री लाइस्रम नबकिशोर तोंगान तोंगान बल्लमदा लाइरिक कैमरम इदना मियामदा खुदोल तंबिरमी महाकना लेखिदबा सि खुनाय सिगी मेंशन बंगमलरोइदबा मांगजबा अमनि हाइना भारतीय दलित साहित्य अकादमी मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजकुमार गुणचंद्र की चेरोल मदा फोंदोरकली खंगनजबा मा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही अनी के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुमगी बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदुना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स असी तंबीबा हौरे हेल्थ केयर की फील्ड दा स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग साबा लौबियो अदुगा नर्सिंग योगा अटेंडेंट फर्स्ट एड ट्रेनिंग इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी आरएमपी कोर्स न चिंबगी अतेंबा मतमगी ओइबा कोर्स संगी तमक्तसु एडमिशन हौजरे एसएम देव सिविल हॉस्पिटल सिलचरदा प्रैक्टिकल तौबगी खुदोंग चाबसु थंजरी अकुपा मरोलगी तमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लिंगसिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाव फाउनबियो नुंगाइरबा पाव कासार फुलरतोलदा होलिस्टिक थेरापी सेंटर अमा हांदोकचरे योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खौ तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरीदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगिदमक ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga, Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phoba layangzari Mobile number 8638078821 हाइरिबा नंबर असिदा लायंगबा लाकपगी मांगोइनना अपॉइंटमेंट बुक तोबिनबा खंगनजरी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना आसाम लेंगाकना राज्य सिगी गार्जियन मंत्री सिंह होंदोक होंजिन तौख्रे एआर गी रिटायर्ड डीजी अमना आरानबो वाफम थंगलपबो मणिपुर पुलिस ना यानिंगदबा फोंदोख्रे पामदबा थौदोकसिंग थोकपा थिंगनबा मणिपुरदा नुमित मंगानी की इंटरनेट सर्विस थिंगजिनख्रे मणिपुर की तंपा की मफम कयादा ngarangsu wakat kumsa chathaki mahiroi yankhai की मथक्ता अशोकपन नंख्रे अमसुंग नुंगी लायंगदा मियामना सखंग माइखंग नरबा पद्मश्री लाइस्रम नबकिशोर लैखित्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare